Bia Kamal ka Noor Online TV ke jan gwasame bana lar bana kaling. Ka larin bana link lar content twokare winitin content waratin kan wi dialten kokien. Kan kono ni ami jira mi jidit kan Noor Online TV channel ke jan gwasame. De jogono jen ku subscribe ke ku comment ku jalat ping gwasama. Men bana link ne gwasame shala ne rewich ka South Sudan te ka nyamatot misha panish ŋiicdɛ ki teacher ko kana latching ki wa kana jalat cha nyamo cha jako jan ba mal kam dole dangro kana nait ko kient kan latching kan kana lat ŋiidien an gwasamo shimwal ke ten konten kula jalka ke ko malken ka punishment dana sha kam ke ŋiidien cha to gono shimwal ke chikan taka bot midid micha jal cha jalwan ka jehre wicha ka South Sudan namo mishala den wo cha Ramadan en la ŋiidien men shigat chija jal ka mwal ka cha gorno banaro ka je ka do badan en shaba mishit kana makaje shi mani nyamo shiman chala do jen mesha ben chen kana ja gorno bajalan man no te ga muto ka mwal ka en gwasmo sho dwel dan la tojetin eno chiman ne no te mu la re ka nyaade sho nyaade jogo no ngum la re ka je mi jalla gwayo no nyaade jogo no en sha pani dwel gorka ko kan gwa kanalat mi shawnen ka mwal ka mo shi mwal ka shiga te ka bod di de long shiu akan doyne je dungdo sha ka force ko de kan jal ka shokien gwad mate ka mot ke gwad mate ka pem ke gwad mate te mon mot na mo sha nyamo je jako bete ka bon medit ka do badan chingi ke teacher she punishment je kam en nyam toramo man jito gwasa me man kwale top kane de kono la ngie cha gorno jin dere me beje long me be bot bi non kane ten kontin la gadol gorka tin ngi yenke chen ka dia punish long no abone ko dong de gobre de yuat de te ke jur shoka de che gen nyam todo me je te ke jur mi dire long tur de goro jen go de nywa ye kel dundo gejen go beje long de nywa ye kel be nywa ye kel ge jen gwas ma ko goro jen obi ajenen beje nywa ka gwatot en tur nyam todo me gor kono bo koneling la tur me bej en tur mandanen cha jamu kerikten ngoda gwadame bana jenen liebe met ko jen bon medid botchung neke an bodamo shilonen to wante jega jelong shi poinen to chirandanen moiran kerek chaye jogono jin binyam bijetum kata danen shinama shatwo kaje biya tunam biya enen ka gwatot shima gwa shingiye shikan mishirkana me shikan delat ka gati tiene gat mishi mi jeglat cha jade panishino liebe jango da benejan liebe jamat gor kono bana janen ke biya janen wo mi magwa ke mi jegaman shalat jen ngi jamo biya jagor enono chimanen yan mwal ka mogwasa me dine gujeno kan mwal ka shikan tekare ko sha jajal guje jan gwata mene je guj kanati karwade shikan go shigata go jana danen chi tishire jalat ka jen nyam todo mo che nyal che je jal ka mwal ka ana mo shimugwa yeneden konti la ngie che gwa no biam shikana mo biya jalat kaneten konti la gatin kontin kwinde la ngie shimugwa gwaza me ka lararaude rei which ka South Sudan LMTN Zen MTN company shi kana la no bika yo bikan kareb ke shi kan kareb to ka jan pai wala me wona ka pai wero kan yurin konda rep kan ka yo internet ka ke mobile telecommunication dan en la internet la ja to ba ke bandoli rei ka South Sudan ke kuma ke kan la no bikan kareb ke ba yo ba karib nial to ka jan pai wel wona ka pai wero shi karwa jama shi kana kwen na me be long rai we ka South Sudan ko shi internet shablet ka do badan en dong da let ka je ko cha yu cha ga yo nial ka yo ko ika diode re we ka South Sudan sha wifi en chal ka Starlink boss Elon Musk she te mi chala don jen
jen she wifi mite ka kung matot che jen ngre we ka South Sudan en Elon Musk ngai kon Elon Musk no nga Ramadan len ngwane re ka America ki United States shana mo che jari aleka gwazme tembo kono kule lien gwazme en network me wajen network very shape ke jen tega yo ti todo long chi yo to one America satellite internet service provider like Starlink Sholkan jiso Sudan dialano de kan ko ka peng metot ko yes ka da karwa da wate ke kudang ro dollar ko yes ka da la $200 so $200 de randa ja long da ja fort pegan be European ka korpat ka jan jok dollar karodian ka pai wa mi jin pare ja ka ta da na tenet wo ko kente ka je de je ga no ne na te yor ka yor jan $10 yor ka pin net wang te ko ken cha gu jeno ne me siema gwa me jiak ka kuje mo cha na jugo no de randa ko ka jen mishal ka Starlink ana da ka website din ko da ka contact ke de jak en yomomo ja tan yom point de je nyak ba kel ke ye dundo ka telecom time bana wewe biya je na mo mutuok ame bo kore wecha ka so Sudan man antore man to ka Gambela nyawre ke man to ka Gambela Shabatan shalke o dabas la Oromia o dabas me changong ne kor gwade dan kume Ethiopia changu no chabia bere wecha ka Gambela la pe ka metu kanidin konti ki Ethiopia anta ma chaje nyoko mile ko je ka Gambela mera magoro we ka Ethiopia mera magoro we ka Addis Ababa be cha ko de ka je ka ba won direct wode na ka Addis Ababa atal shong na mo me shalara tam kuma Gambel ka jen gwasame ka jen dobran shalat anyok men jakre we ka Gambela me jira magoro de kokomun ke de kokodwel de right ke won mishal ka Joseph Tey ka social media de Joseph Tey ramkel mi lamon la ka coordinate ko de kokomun ke de kokodwel kena kon de kon ka linga jan gwasame ka den kon lat ko din ka Gambela hen bana nyoji ko mdo dien mi te ka mishile ban rech yatama